Ngoba bese ngishilo-ke bakwethu ukuthi ukuze uwele la kumele ungene phakathi laphaya njengale nkomo lezi bese sewushona le. Kumele ungene phakathi la njengale nkomo bese usuphuma la ushone le. Hhayi ngiyibonile mina-ke ngeke ngingene-ke la cause kumele ngikhumule-ke ngiphethe nekhamera. So nje uyabona nje ukuthi ziningi into ekumele ngizenze and ngeke ngizenze futhi lezi zinto okwamanje. So kumele sithole enye indlela. I think enye indlela ikhona kodwa ingapha phezulu. So kumele ngiyele le phezulu ngirawunde ukuze ngiwele. But for now ngeke ngiwele cause nani niyabona-ke ukuthi la khona abafana abangenile but laphana kuyashona-ke and futhi-ke mina ngizongena kanjani ngiphethe ikhamera. So it's not worth it. Kumele ngiphathe ney'cathulo zami ngezandla. Hhayi kunzima but sizowela. Another time ngeke ngiwele kodwa la ngizoshona le khona indlela le phezulu. I think le phezulu kodwa kumele ngihambe impela ngiye le phezulu bese ngiyadraya-ke khona engizokwazi ukuze ngigcine sengifike la cause la kumele ngiya khona ingadi seduze. So yeah, hey sawubona.